مراسم جنازه رهبر بلند شورش اسلامی ایرانی علی خامنه‌ای دروژا خویا سیمین ده بردوام دکه و جنازه علی خامنه‌ای دری و میدان سرکین ایرانی ده وره گراندن مراسم ایرو و دنابرا 10 و 12 ساعتان ده بدو من پشتا و جبو مراسم دم بر به باجار قومه ل باشور پایتخت ایرانی و بچه مراسم جنازه رهبر بلند شورش اسلامی ایرانی علی خامنه‌ای در روز خویا سیمین ده بردوام دکه ایرو مراسم جنازه علی خامنه‌ای لتهرانی دست بیکر لگوری ارگانیزاتوران تی پایین کو مراسم ایرو دناورا 10 و 12 ساعتان بردوام بکه و جنازه علی خامنه‌ای در و میدان سرکه ینوکی کولانا انقلاب و میدان آزادی را در پاس ببه پشتره جنازه و جبو مراسمین دن بر به باجار قومه لباشور پایتخت ایرانی و بیوگو هستن. پشتی و یکی مراسم و لباشور عراقی راوسته دا کود 8 تیر مهی ده سردانا گورستانین امام علی لنجفی و امام حسین لکربلای بکه و دنهی تیر مهی ده جنازه علی خامنه‌ای وگره باجاری جدایک بوناوی مشهد جبوکو جنازه وی بسپیرن آخی سازیا راگهاندنیا فرمیا دولتیا ایرانی بریا تلگرامی راگهاند کو تابوتا خامنه‌ای کو با آلا ایرانی هاتیه پیچان و تابوتین اندامین مالباتاوی دی به کامیونکی د کولانین تهرانی را بربه بالا فرگاه ناونتوی یا مهرعباد و وره و گوهستن. حکومت ایرانی لبنده وکو گرسه مزن بشداری مراسمین لسرانسری باجیر ببن داکو پشتگیریا گشتی جبو حکومت نشان بدن. رایداران روژا یکشمه و دوشمه وکی بطلانه فرمی را گهاندن و دبیجن کو او لبندینه کو دناف براد 15 و 20 میلیون کس لطهرانی بشداری مراسمین جنازهی ببن. اف مراسم ایرو پشتی سی روژانج مراسمین فرمی و گشتی لمزگفتا مزنا تهرانی کو بشو و روش گرسه کم ببون دا کور از گرتنا خویا داویج خامنه‌ای و 4 اندامین مالباتا ویره بکن. دوه گرسه یکمزن بشداری نمیجا جنازهی بو. سه کرن علی خامنه‌ای جی بشدار بون. لیکوریوی مشتبه کو پشتی مرنا باوی خواه وکیری بری بلند ها تهل بجارتن حتی نها ده مراسم باوی خود ده خویانه بویه. لگوری دیمنین کو جهلا تلویزیونا دولتی و هاتنا وشاندن چند برپرسین سیاسی و لشگرین پای بلندین ایرانی دیگل کوریوی مصطفى مسعود میسم لرزا پیشینانی زیکی تابوتا خامنه‌ای هاتن دیتن. بله دمکی استاده الهرمه الملکی لوتکه بلند آنات و هل الملکی دنجی مراسم علی خامنه‌ای بویشی وازی پیشکش جبرکو افشارجی شرکی کود نابرا هزانده بو باندور سر هرمه و گشتی جهان کربو دوان دمین داوید دوان روزان ده مجارین وسا گرم لپیشن روزه وکی وساهیه نا یکسر ام بچن باغدای محمد جبوری روزنامه‌وان وج بمربه مجارا علی خامنه‌ای جبرکو بون باغدای جی بون عراقیم ببورینن سدما چوینا عراقی چیه جبرکو ده 8 و مهد جنازه علی خامنه‌ای ایرانی برب عراقی و تی و گوهستن عراق یعنی ول نجف و کربلای بگراندن کمارا اسلامیه ایرانی بوید خوازه چه بویکه چه پیام بده روشکی وساهیه محمد جبوری امل گلتنه شوان انوره بله گلکی سپاس بو بشداریه و براستی باندورا علي خامنه‌ي لسر عراقي هي
دالي بالنسبة أولي لمقلدي ده لأنه مرجع باندوروي ديني يحظى لسر الشيعة بإتباع هيج برجو داخل أو العراق، لفجرك أولي كما مزنة أنه العراقي جي الجثمان هروسا آنينا جنازي بالنجف وكربلاء آنيناوي وقراندناوي دلالات للنجف دينية كربلاي لفان مرتبطة جيم بمكانة بيروزين هاتين أولي المدينتين باندورا في خواه هيج برجو الوجدان أفردو الشيعي. باجارجي وك جيم بيروزي شيعتين ديتن نعم. بلي Ez dixwazim pirsa xwe din jî bikim bandora Îranê li ser siyaseta navxwe û derveya Iraqê heye gelûnha piştî peymana Trump û pezeshkiyan ku li hevkirina Washington Tehranê çêbû çi guhertin wê di tekliyên navbera Îran Iraqê de çêbibin? Belê ez pirsa xwe dubare bikim ez bawerim deng neçû bandora Îranê li ser siyaseta navxwe ya derve û Iraqê heye taybet ev peymana di navbera Trump û pezeshkiyan de ku li hevkirin çêbû Washington Tehran hevkirin demek el ser maseyê bûn ev guhertin di tekliyên di navbera Îran Iraqê de wê bandoriyekî çawa bike gelo? طبعا هو بێگومان ليست له ev girêdana wê rasterast bi Iraqê ve tinê bi taybetî veşartina cenazeya Elî Xameneî niha Iraq bi taybetî divê hikûmeta got Elî Zeydê wê birêve dibe ew Serokwezîrê erkdarkiriye ew heta vê gavê jî peyaman dişîne ji Tehranê re û li gor agahiyên got hatine destxistin di dema merasîmên Elî Xameneî de Elî Zeydî Serokwezîrê Iraqê û çend berpirsên din ên Iraqî çûn amade bûne li wir amade bûne di merasîmên veşartina cenazeyê de ev bi xwe jî peyameke nameyeke ji bo têkiliya navbera her du welatan de bi taybetî di vê demê de got Amerîka li dijî Îranê û şerê dawiyê got navbera Amerîka, İsraîl û Îranê de. Belê ez vê jî bipirsim niha Bexda dikare bibe pira tekliya rasterast navbera Amerîka û Îranê de wê navbenkariyê dikare bigire ser xwe? حاليا بغداد تلعب دور bi rolekê radibe bi rola navbênkariya rasterast radibe ji ber got pêgehek wê ya jîografî giring heye û heta vê gavê jî Bexdad nikare xwe ji Tehranê qut bike bi rastî her wiha nikare xwe ji Washingtonê jî qut bike ji ber got têkiliyek di navbera wan de heye berî wê û piştî şer bêguman wê hikûmeta nû ya Bexdayê rengekî nû bide vê têkiliyê ne wek hikûmetên wê berî xwe be niha dever bi giştî û Iraq bi taybetî di vê rewşa taybet de derbas dibe bandoreke Amerîkî ya rasterast û mezin heye di vê demê de em jî dibînin wek rojnamevan got bandora Îranê li ser Iraqê kêm bûye ji ber got Îran hêdî hêza xwe ji dest dide bi taybetî di aliyê bandora xwe li siyaseta navxwe ya Iraqê lê girêdayê pirsa merasîmên veşartina cenazeyê ev yek girêdana wê bi aliyên olî ve heye got ew tên askerin Necef û Kerbela çi qasî giringin ti girêdana wê bi helwestên siyasî ve tune ye. Baş e ez herî dawî vê pirsê bipirsim amadekariyên merasîmê ku wê were Necef û Kerbela divê minî de li Iraqê amadekariyên çawa hene di nava gelên Iraqê de dengvedanek çawa derxisî pêş. بێگومان berî çend rojan civînên dualî hene li Necef û Kerbelayê dê amadekarî tên kirin fermandariya hêzên hejda şeعبî ew ê bi wê yekê rabego
مراسم بین پاراستن جه مراسمی بی پاراستن تبی که جی گو پاراستنا اولهی مراسمی جه ایرانی و لبنانی جی تخستن جبرگو هنک سدمنوی تایبت هنه دالی آنینا جنازه علی خامنه‌ای جبرگو کسایتی کو علی خامنه‌ای و ترسک دالی اولهی ده به دماغو جنازه کسایتی کو علی خامنه‌ای تی عراقی لی درباره و چما مراسم نجف و کربلای هبش برگون زانن نجف کربلا وکو لیوگره که اولی یا هجماره که برفره آشیعه له هی العراقي ولدرب الدنياي گرنگیه که ویا مزن هی جبروی که اف مراسم آلیوی اولی هنه او دوی چارچوبه ده ام نکارم بیشن او دو چارچوبه که سیاسی ده تکرن جبرگو عراق سمبولین اولیین شیعه شخورجی دبین سمبول دالی اولی ده وکو شیعه گری جبوان اف کسیم پیروزن آلیه که وی پیروز هی دالی اولی ده بتایبتی الجم شیعه بتایبتی جی نجفو کربلای او چه ایران به چولاتین دنین اولی بن او نجف و کربلای وساد بیننگو دالی اولی ده نافنده که سرکه یجبوان و گلک ایرانی هنه سردانا نجف و کربلای دکن برپرسین مزن هاتن نجف و کربلای جبرگو اف باجار تایبتمندیه که وی یا گرنگ هیج بو شیعه دالی اولی ده اف مراسم بیگمان جی از جی وک نرینا خواه وساد بینم گو اف نورماله به وی رنگی بکرن جبو کسی که وک لیوگره که وکو ریبره که بلند به وکو علی خامنه‌ای ام گلکی سپاس کن تتبلی برنامه بود درباره مراسم علی خامنه‌ای که ببین عراقی تایبت کربلا و نجفه بگرینن محمود جبوری روزنامه‌وان جبغدا به مربو قوت بجوره